Tala Fou nei vaenga o Tala Fou mai le siu whangolero mua I Wellington o le tala mua. Ua whailo mai I a fuafuanga al whaalapo tonga mo le ngase o le suka lea whaingoina o le Diabetes New Zealand mo se lātou tau mwhainga whaalawa I tele le vai aso le nei e sanga whaalau I loa TDI I le nei ngase whainga tā o le maisuka I te tonu o New Zealand. Ua mafua lea ona whapea wātangia I whaamau maunga, le ono o atu I se tūlanga matautia le nei ngase, ma le whaatupula ia pea o tangata e mauai. Ta ua mai le whaatonu o le Diabetes New Zealand o Heather Very, o le fua whaatatau iai, e o atu I le tausanga e lua afe ma le whaase fulu lua o whao, ua silia I le awha miliona le awha inga o tangata o New Zealand e mauai le maisuka. Na ia taua e whapea o le listala o lo iai wha maunga o le maisuka. Wailoa I nei e lata I le iwa se fulu ono afe. Lao whainga o tangata na maua I lea ngase I do tonu o le tolu tausanga ua mawaya tu nei. Lea ua oi nei lao whainga o tangata uma e mawai le suka I le tolu se lau luas fulma le wha afe. O le tausanga I lua afe lua fultasi sa valo ia ai le Diabetes New Zealand ia se sitanga I le vao le fitu se fulu ma le iwa se fulu pasene o tangata e maua le nei mai. Mai o whainu mela ua ali mai nei e mautinoa o le a o ai I se tūlanga whainga tā le nei ngase I do tonu o le atunuu. Whaalia mai la le tamaita I whaatonu o le Diabetes New Zealand o le tōtele o tangata lātou te le silofia e mawhai o na tāo fila mai suka le tā ua o le Diabetes Type 2 pe fo ia foi e awala lea I nisuinga e whaia I le tausinga o le soifuanga I aso te itasi. O le asfarele o le vai aso le nei e whaatino I nai se Paul Kalame sa I li tupe le Diabetes New Zealand I le whaamoe e sanga whaalau I loai ma silofia e tangata I a tūlanga uma e tūsa o le ngase o le suka. Ua whaingoa ina le nei tau mwhainga o le Sneaker Friday. O le whaamoe au tū, ina ia una ia ai le tōtele o tangata e ngā I le tino ma whaamalo stino e awala I le Savali. Ua whaapopoleina le tele o pisinisi I le West Coast po le talawhatai sifo le motu I saute I le leai leo ni tūlisi o atu I le vaenga o le tunuu taluai le motu sia o le awala tele au tū mo fesota inga ma fe malanga inga I mātu o le nuu o haast. Sa ilonga o na pangatia le vaenga o New Zealand I winga wha le tonu mati munga mamafa ma le lono umao le tau I le whai unga o le vae aso. Mai o le fiafio la sanafi, lea na whaatoa wha lea o ngai nai, ia le tūlanga o pūlenga I teimi o wha le vlau wha fosei, na wha mamanuai I saute o le pitanu o Westland. E tele mea sa wha leanga I nai ia tūlanga wha le tonu e au fiai ia lolonga, na wha leanga I nai le tele o whale o tangata, a toa masolo ele, na wha leanga I nai a wala, manisi o mea tōtino I le astona ina tēnei. Pei taila o le awala au tū le State Highway 6 o lo o tāpunia pēa I le vāle o haast I le tū I saute ma le Fox Glacier I le tū I mātū ma e le aise isi awala ma whai o na alo I aitangata a toa mata vale whē mala ngai. O le whawhita auli o le mawhai nei o na whewa aitangata I nisi nuu ma vaenga o Westland. Rona winga o tangata fia malanga I le vale o haast ma France Joseph, peai I Ross, Hokitika ma Greymouth, e le tau o na lātou ia le Ava Spas po le Louis Spas, mo le umi e se fulu lua I tū lai malanga I le taamale. Whailo mai le pulenga o wala de tele le waka kotahi, o le mawai ai o ala de tele I le vaenga e ta ua o le Knights Point I mātū haast, o se tūlanga e whaapopole I nai mō le saonga le mū. O whaautua I nai awe ta'wale ua matangata whe malanga I le vaenga o New Zealand, ina ia whaai te mō ia whaale tonu. Ta ua maila matua le fia o le au whai whaatoanga a toa ai maa inga ino nofo inu I tua o New Zealand. Ona o se whaai unga le whainga malo e toe ilo I nai ma tau fia ia nisi a wala o pasi a tamaitia onga e no nofo ai I ia vaenga o New Zealand. E manatu lau whai whaatoanga o lea whaai unga
ua afa ina tele ai ia nuulai ti e tau mau ese male taunanga ma whaingata ai ona o tau maiti ia onga o loo iai. O awala mo pasi tau maiti ia onga nei e whai matoe ilo ina ele mtanga luenga wa onga mai lea taimi e whaalango inisi o mafuanga ia o fia ita sanga mai ia onga e winga iniswinga e tūlai mai atoa ai male whaalelei o nisi o awala o whela o inga i ia vaenga o New Zealand. Ai mai se, pe a whai e toa i titi, ma taule ai nisi e whao ngā ina le au o nanga. Sa wha mawhaina mai le mta ngā ruenga, o le whaasau ina o tupe e le o le au tū leo lea whaai unga. O le tausanga nei le vaia, ua o atu i le lua sa lau iwa se fulu la whai o wala o pasi e tamaitia onga, ua toa ilo i nai, e au fia ai le tolus fuiwa, ia ua tau fia, pe o le a le toe wha o wina. Wha lia mai le mtanga luenga o le mafuanga au tū, ona ua i laloifo o le toa walu le a wha inga o tamaiti e wha anga ina le nei au nanga, a toa ai foi maisi mafuanga e au fia ai, ia le leanga waa leo nisi tamaiti a onga i lea fiso soani a le malo. O tamaiti e whaapitoa i aile au nanga le nei, e le tau o na tausanga mua a ngā i le tausanga malu i a onga oro o iai, ma onga i a onga ale malo e au pito la lata atu i o lātou a inga i le mamao e siri atu i le tolu tesi ma le lua kilomita. A o tamaiti i a onga maulunga e le tau o na wha tesi ma le 8 kilomita le mamao o a onga i a onga ai mai o lātou a inga. E se lau se furu lua awhi tā la i le tupe na wha anu le whainga malo so whaatasi i le whaio se suenga e whaatatau i le whausio whalea onga i le tonu o New Zealand. O le suenga le neisa whaatino ina i le Lisa Veo Mean Star i stasi o whainga malo o Mumbai a le National o Murray Makali. O le masino Iuni na tau au ina e Makali i le lipoti o le suenga i le whainga malo. Ai na whatoa whalau i tele mai i le masina na mawai atu nei. Na mua i fuafuaina e to tolu tangata e ngā rurue maa fia i le whaatino ina o lea sa i li linga. Ai e na o le to rua lea na la whaia. O la oia o le li o Murray Makali ma le li e ngō i a Mark Benz e ta i was fulfaa fe tā lao la tutongi na mawai i le whainga o lea suenga ma le tā pena ina o le lipoti e lima se fulu i tū lau lea ua tau lima ina nei e le whainga malo. Ai, e se fulu malavalu a whe tā la leisi vai ngā tupe na whaalo i whe malanga inga, ma le tutongi o whalitali malo sa noho ai e le au sue na whea ngai ma le ngā luenga. O le whautuanga au tū la mai le ripoti e whapea, e le tau o na mafuli atu i le whausia o whalea aonga whau i le whausanga hoi nei tau o le prefabricated classrooms, ia ma ia whaavaina se ofisa tū ma osi e whea ngai ma le vainga ma le pūlea o whalea onga ma mea tō tino a onga a le malo. O le so, ua amatali ai i le sa vali tele po le hikoi e tangata Maori mai le tū malo Northland e whaani ai lo lātou te ena o le pili lea ua whaawhi le tono o le pārmene mo le toe whaatūlanga ina o le nganga ma le au tū o le whea ngainga o Waitangi. Le san nafi sa whaatumuli ai le malae le potahi marae i le nuu o te kao i tangata mai tu SS o le tu malo Northland e tā pena ai le amatalia o le vaenga mua le nei o le solo le o le awhaasoro solo maalia mai se ia pa ia le lau mua i Wellingtone o lo o iai le maota o le pāle mene. E le ngata ia i lātou o lo sāwa wali mai Northland, ai whapea fōi o na iai isi tangata maoli o sāwa wali mai i Bluff, i le whaatau si unga o le motu i Saute, ma le wha moe e anga i mai i Wellingtone, o le a wheilo a iai ma le vaenga o le solo mai le tu i mātū. O le asos fuluiva o Novema, o lo fuafua e le tau na taunu uai le neisa walinga umi, i le malai o le pāle mene i Wellingtone. Whaelo mai i lātou o lo fuafuaina le nei hikoi, o le sawalinga le nei, e le ngata ina te e na i le pili e winga i le whenga inga, ai o stasi o na whaamomoe au tū, ina i a tu whaatasi ai ta ngata Maori o New Zealand.
o le pili po le tula fono tau whaawhile nei na mua I fuafuaina e tau au atu I le parlemene I laso se fuluwalu o Novema. Pei tai o le ana whaananati o na tu ina atu I luma o le parlemene I le stofi na tenei laso fitu o Novema. Se ngā ioinga o whaalia tangata Māori, o se tau mwhainga ina ia whaalea ngai nai le whaamoe moe o le hikoi. Ua tula I mai se whaavesi o manatu malangona o tangata I le aima le tu malo tele o Aukilani, ona o se fuafuanga le pulenga po le council, e whaatuina se la Aukilesimasi e o atu I le miliona tā lalo na tau, I le taimi o lo whenga iai se vaenga tele o tangata, ma le tau matao le tau o le soifuanga. O se lipoti, ma le wales whaasa lau New Zealand na ta uai, e le I whaailoi na mai e le pulenga le tau a whaai o la tau la Aukilesimasi, e tu sa mo le se fuluwalu mita le maurunga, le o le a whaatu I le whaatau wha e ngoa o le te Komititanga Square, sa I ngoa mua o le Elizabeth Square, I le pito I lalo le awala tele o le Queen Street. Ai sa whailo mai le whaabutonga e whaingoa ina o le Auckland Ratepayers Alliance, e o I le tasi tesimo le 3 miliona tala le tau o le neila Aukilesimasi. E valu se lau afe tala e whaatupe le pulenga, a o leisi vaenga o le awhia ngai lea mwhaalapo tonga tau pisinisi tuma oti ma whaalapo tupu tonga tua. I nai tala mai le Pasifika, o le ato e whaia le pālota mo le sa Elia o se kovana ma se lutena kovana o Amerika Sāmoa I leisi lua vai aso o lumanai nei, taluai o na e le aise panga na la mauama ausia le 5% o la whainga o pālota e pei o na mo mia I le tu la fono. O le taun unga o le pālota I le solulu taluai e pei o na whailo mai I le ofisa o pālota, na o pito tele ai pālota na maua e le panga a pula li ni ko lao pula ma pulu ai junior e wha awhe lua se lau valus fulfa e pe o le wha se fulu lua tesi ma le wha pa sene o pālota uma e se fulu awhe se lau se fulu tolu sa whaia. Na so ai le panga le liko wana o lo tu nei le foe o le manu peleti maunga ma lutena kovana ya la apui tala wenga ele asalo ale na la maua pālota e tolu awhe ono se lau ono sfuru pe o le tolu sfuru ono tesi mo le lua pasene o le pālota a toa. Ai o le panga a vai tau tolu ta lia I au nualo ma mai whau Dr. Mary tau fite e lua awhe se lau ono iwa pālota na la maua po le lua fultasi tesi ma le 5% o pālota uma sa whaia. Whailo mai ai le ofisa whai ngā pālota Amerika Sāmoa. O pālota e awhi ai ni sui tau wā e siri atu I le tolua e mana o mio na maua e se panga le 5% o pālota ina ia manu lo ai. E le pālota mo le sui o tutuila mo manua I le fono au po le kon keresi a Amerika I Washington ua toi filifilia ia I le fionga au mua a mata, le ana ia maua le fitus fulfātesi ma le 5% o le pālota. Ae, I le pālota o le mau tau sui, e to se fulfitu fai pule tuai, ua le e toi filifilia mai, o le o toi filifilia mai mo le nofo inga fau, ae e to whāwhai pule, ua le toi tūlai mai I le pālota. E to lua ni sui ta mai tai, ua filifilia mo le paia inga fau o le mautu sui o la oia o maasa si manu Matrud le du sunia. E fiti ua da talai nei tua mai le whale pui le lisa ave mo mua pāle mio le tunu o Frank Baini Marama ai whaato a ono masina talu na tuli lona whaasalanga e tasi le tausanga a toi le whale pui whaamaunia mai le pulenga o whale pui o le maro Fiji, le Fiji Correction Service I se whaamtalanga tusia o le asfre taruai le ana da tala I tua Baini Marama I lalo o le tula fono o le Corrections Act le malo Fiji. O le masino me le ana whale pui ai Baini Marama whaatasi manelisa avea ma komisino le leo Siti Veni ki liho ona o la o tau mo whai tau fia le whaatau nui na o le haimio tonu se mata opu na mōlia ai. Whaalia mai an mtanga luenga whale pui Fiji
sa au ili ia suenga mai lo longa o le tal sanga le nei pai ni marama ina ia mawe ona tala mai o i tua mai le fole pui sa tuli ai lona fa asalanga o le nei fa ai unga i le mai tau atu iai ua tele iai ni fai tionga o whaia mai tangata o fiti o lo ono nofo i isi atunu o i fafo. I ta longa soka o le A-League Australia wa se atu nei le tūlanga tolu le au le Phoenix mai le lau mua i Wellingtone ina ua malo i le la ta longa ma le au malo si le Central Coast Mariners i le Sanafi o ai o le ta longa e tolu Wellingtone ai le Mariners o le au le nei pe ona silafia ua whaalua ona siampini le A-League a Australia. Ai le tupau ta mai tai na whaia ina ai le Phoenix o Wellingtone i le la ta longa ma le au a le Canberra United mai Australia o ai o le ta longa sa whaia nafi porirua e tasi i le ai. I te nisi whaalawao malo e tasi ma le alfa miliona ta la le whailonga tupe na malo ai le tamaita i New Zealand o Erin Ratcliffe ma lana panga mai ka nata o Gabby Dabrowski ina ua siampini i la ua le tau wanga o te nisi whai auta i te olua tamaita i le sa whaie le tunu o Saudi Arabia i le whai unga o vai aso. O le tau wanga tele muli lea mo le tupau tamaita i a le whaapoptonga o ta alonga te nisi le larolangi le WTA mo le nei fo i tausanga mai valu la whai o panga o pito le lei mai ta alonga o le tausanga le nei sa tau wahai. E ta alonga le ka piuni ma ta ina le malo le au fiti i le la ta alonga ma le au Wales i le vavea na le la o ayo le ta alonga luas fulfa fiti i le se fulwiva a Wales o le whaatoa whaalua i leo na malo le au fiti i a Wales ai o le se fulua i leo whaia ina so o Wales i ana ta alonga. I isi ta alonga na mua atu le whai unga le vai aso sa mata ina fo i le malo o le Wallabies a Australia i a Engelani i le malai Twickenham o aio le ta alonga Australia e whaasa fulma le lua i le tolus fulfitu o Engelani. Ai na whai ina le ika le tahia tonga i le la ta alonga ma le au Romania i le tai au le sa ananafi o aio le ta alonga i le aio Bucharest, luas fulima Romania i le se fulima a Tonga. I laka piliki o le ua manu malo uma au ali ma ta mai tai o Australia i le siampini o laka piliki o le Pasifika e pe ona whai uina i le sa i le ai o Sydney o le Kangaroos na malo i le mate tonga i le lasu ngā fusi i le ipu o le Pasifika o ai o le ta alonga mata ina luas fulu Australia i le se fulu ono a Tonga. O le au le Kiwi a New Zealand na malo i le la ta alonga ma le Commonwealth a Papua New Guinea mai o whaatu mawina i lona tūlanga i le taumsanga le nei o le ipo o le Pasifika o ai o le ta alonga i limas fu ma le wha New Zealand ai se furu lua Papua New Guinea. Ai i le tūpau ta mai tai sa wha fo i o na siampini ai le Gillaroos a Australia ina ua manu malo i le lasu ngā fusi ma le Kiwi Ferns a New Zealand. O ayo le ta alonga luas fulfa Australia i le fa a New Zealand. Ae o le fitu Sāmoa na mamaolo na manu malo i le la ta alonga ma le Orchards a Papua New Guinea i le sa ilinga o le au e alu lunga ai pa u i lalo leisi au po le ta alonga le ta u o le relegation match. O ayo le nei ta alonga o ta mai ta i o le fitu Sāmoa tolu se fulma le fa i le se fulma le lua a Papua New Guinea. I au le whai unga le nāle nei vaianga o Tala Fou.